ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله ولا توكلي ولا اعتمادي إلا على الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وإلى العالمين أرسله. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة عبد موقن بلقاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، حي الله هذه الوجوه المشرقة وزكى الله هذه الأنفس الكريمة وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام، وطبتم وطاب ممشاكم وسعيكم وقولكم وعملكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. والله الكريم الحليم جل وعلا أسأل الذي جمعني معكم في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يجمعنا جميعا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. Mahuli mga palanggungan haaga may Islam, inna Allah ta'ala ikhtara al-Islam lana dina. Samunaldo din Allah subhanahu wa ta'ala piniin niya in aga may Islam daing hakatan agama iban amunaunin agama karidaan niya. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. سمنال تودلوسن الله سبحانه وتعالى إن آغم كلاه سن الله تعالى الإسلام أمر إن آغم إسلام. وأخبرنا أنه لا يقبل دينا سواه. إذن جيت أن كدن يسن الله سبحانه وتعالى سنوير أن آغم تيم أن يدغ إن دينها آغم إسلام. Hisiyusiyo in umang manglag agama pag
indengha agama Islam manusyong sadya syariha dunya di taymaun sinallahu ta'ala in agama ya. Qala Allah ta'ala وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Isyusiyo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala in mag-agama duga inding agama Islam min karidaan sin Allah ta'ala فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ di taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya in pag-agama niya yaon bisan pabiyad din lingkat niya وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ibanin tauyan daing ha mga salugi-lugi manusya ha adlaw qiyamah. ثم إن هذا الدين أراب إن آغم إسلام من كرداء سن الله تعالى له سماته أو صفتنيه إبن أون أندن نيه أون شرعنيه إبن أون أعياد نيه أون فستيفال نيه nakabibidda din hakayban ang agama. In agama Islam aun undang-undang biyutang kanya sin Allah Ta'ala aun syara' dihil kanya sin Allah Ta'ala sifat niya amu in nakabidda din hakayban ang agama masilang musyaring hakaybanan. Qala Allah Ta'ala وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala in tiap-tiap agama lang sin Allah ta'ala in tiap-tiap din kanyo lang sin Allah ta'ala aun syir'ah aun agama aun aturan aun baktulan niya nakabidda din hakaybanan in agama Islam aun undang-undang niya nakabidda din hakaybanan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. حكيمنا الآية قال الله تعالى لكل أمة جعلنا منسكا لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه إن تيب آغم لمسن الله تعالى أو أندن يا أغدنلا إن آغم إسلام دمكيا أو أترني لقبد دينها كيبنا. Ampa kita gaitan sin Allah subhanahu wa ta'ala pagkaon sifat sin Islam aun aturan sin Islam aun syara' sin Islam nakabidda din hakaybanan hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala iban pianglangan haagamanato in maningud-singud kita pakaybanan agama. Labi luba na pa Yahud wan Nasara liangtud kita sin Allah subhanahu wa ta'ala di tuod kita niyo papasingurun kanila karena in agamata in undang-undangta in syara'ta di magsibu iban sin agama nila. Qala Allah ta'ala ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إن معنى سنفر من سن الله سبحانه وتعالى ثم جعلناك أي محمد إذن سبنال تقول يا محمد بيوتغنمو كمشرع بيوتغنمو إن آغم إسلام شرع نقربت دينها قيبنا آغمة فاتبعها أغرن شرع أمو بيوتا كان يلمسن الله تعالى ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إذن آيوك ولمسن الله تعالى مغد حقبي أنها ونفس كيبنا آغم يهودي بنس النصراني هكيبنا آية قال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم
عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب. إذن أيوكم لنسن الله تعالى يا أمة محمد، يا كمنجن بك محمد، لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب. إذن إبتكنيو أيوكم مغد، أيوكم مغد هشرع سن مغسلا ياؤغن كتاب نكاؤنا أمن يهودي إذن سن نصراني كارنا إن أندن نيو إذن سن أندن نلالي مغسبو. Sambil biyaitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, hisiyu-siyu in simingud, hisiyu-siyu in magad hakakakahinang nila, iban sin addat tabiat nila. In manusia yan bukun siya tarbilangan ha mga muslimin, agad niya magtupa amu in iagaran niya Yahudi na kaatawakan Nasarani. Qala Allah ta'ala, وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ منهم. Firman sin Allah Ta'ala, hisiyu-siyu in magad, iban maumadap siya sin amuin addat tabiat sin Yahudi naka atawakan Nasarani, fa innahu minhum. Sabunnal tudlong sin Allah Ta'ala, intauyan bukun siya agad pajumlahan sin muslimin, agad niya magtupya amuin iupihan niya doon naka Yahudi atawakan Nasarani. Demikian diandaan kita nyusin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haka pirikluhan sim maningud-singud kita pakaibanan agama. Adapun tayong kaibanan pakarajaan nila, singurantain pakarajaan nila, in a'yad nila, in pag-festival nila, in pagkugkug nila. Daitaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakapirikluhan sin hinangyan, nasabbuta hadith hasunan sin Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Isiyusin maningud-singud pakaibanan agamalong sin Allah Ta'ala, fahuwa minhum, insiyayan agad niya magtubukun siya agad maripa ummat ko ummat Islam. Dain di mga katawtay manghuran ha agam Islam. Yan na'y sa magdaratong dato masuok na makanat na'y sa bin kasumping-sumpingan amoy warna pula di hahulaktan niyo makanat na'y sa amoy pagnanan nila Valentine's Day. Kamatauran din ha mga muslimin, hati ko baha sabab sindi nila kaingatan, inpuunan sin kakahinang yaon, atawa kaning kaibanan kaingatan nila sa igtarru amu innahailan sila kalingkatan sila sin hinang yaon. Sambiling kaibanan muslimin walil asaf magad hakakahinang yaon, masusay sa bangwayroon kabakan niya limbang ni hadlaw yaon, iban masusay sa bangwayroon hikahadiyan niya paamuin taiban niya hadlaw yaon, biyasin sa kaula-ula in parakala yaon liwajib kaniya sin agam Islam, hakadarbang nyari mahinang magdusa siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini umat Islam, Eidun Nasraniyun Wathani, in puunan sin Valentine's Day, in siyayni festival sin mga sila Roman, masanakauna mga Roman, sambil iadab sin Nasrani, sambil pialingkat nila, sambil iagaran sin kaibanan muslimin.
Di makajari ha umat Islamin maningud-singud siya himinang sa sing kakahinang ini. Karena inpuunan niya ini kabalikan ko, hinang sing mga sila magsusumba barhala hazaman sinrum. Wayroon sala niya sabbutun tanimpuunan niya. Bangdeng hauno siya rimu supaya kaanibanta. Supaya kaingatan tain adlaw yan. Bukon siya hat adlaw pagkugkuyag ngan hangan sing kasilasa. Siya in pagkugkuyag ha adlaw yan aun puunan niya aun aqida nila rin doon. Magkasabot sin kitab nila. Inkari asali sin adlaw yan amuin Valentine's Day. Magbing siya pamasa na kauna. Hazaman sin mga Rum. Hazaman sin mga Rum na kauna. Aun festival nila. Adlaw ipagkukug nila. Pagtakon nila Luberkilia. In adlaw Luberkilia. Ha-history sin Rome, hawak ko sila magsusumba pa barhala. Wala pa sila simud pa Christianity. In paghinangon nila ha-adlaw yan, kumudda nin adlaw yan, February 15. February 15, kumudda nin adlaw yan, bukon pa siya February 14. Sa nakauna yan, tukumuddan siya hawak to hama sa spring. Amuin bukon isab mapaso, bukon isab mahaggutin hula. Inhinangon nila hadlaw yan. Haadlaw amuin Luberkilia, pagtakon nila yan. Magsumbay sila mga binatang. Labuton nila intuhan nila pagtakon Hilorkas. Labuton nila intuhan nila pagtakon nila Hilorkas. Kadtuon nila, ari-arihan nila, pakaunon nila. Mag-celebrate sila hadlaw yan mayta. Hangkan sila maglabot hadlaw yan. Karna in maksud nila Hilorkas tuhan nila yaon. Amunaon in makaprotek ka nila. Makaprotek ha usaha nila. Makaprotek ha amo iniipat nila binatang hasupaya ri kuno kaunon sila amo in mangut ko. Amo yan tini'tiqad nila. Hazaman sinro. Sambil aun tuhan nila masabot taniura amo yung pagtakon nila ilahul hub tuhan sin lasa paglasa tuhan sin amo in paglasa amo in bata-bata yaon amo in hapat na iban sin pikpik niya nagdarasya pa na iban sin bawang amo na yung pagtakon nila hikupit. Di matungin masa 5 bayin masa napindain adlaw pag-celebrate na rin ha February 15 na hinang siya February 14. Aun jimatu ha karno thalith al-miladi. Panagnaan napinda siya pa February 14 langsing mga muarrikhun fil karni thalith hika 3rd century sin dain hakawapat sin amuin Isa ibn Maryam. Dain doon harwangga tuska numan sambil pataas. Hazaman yan harum aun nakura nila emperor nila na kauna pagtagon Hycleides II. Hycleides II yaun in kaunan sin nakura yaun anyaya hiyaram niya pamanga sundalon niya amuin hipag-usalon niya hipamumuno hiyaram niya ha mga manusya iniin mag-asawa asupaya lang niya ri maamuin mabulak ang pikiran niya di lang niya mabulak ang pikiran nila rin na makadtom may magtali sin mga anak iban sin asawa hiyaram sin nakura ini in pag-asawa ha mga kasundaluhan asupaya sadya mapokus sila ha pagpunuan. Tabaan anyaya. Dain di itimindugin hambuok pari. Timindugin hambuok pari tasadda li hadal amr. Bang mga kato nagprotest siya ini in imagpang sin pardaakan sin Hycleides II in pari iyaon pagtagon hi Valentine.
in pari yaon nga hi Valentin atawakan hi Valentino hambuk siya pari dahin doon man in pari yaon pagkahapangatod niya in hinang hi Gladys Disekan anyaya kana yutimmu wa yaqidu al-uquda sirra in paghinangon niya pagkawinon niya rin mga sundalo pagkawinon niya rin mga sundalo sa secretly hasupaya di siya kabistuhan ibansin kaingatan Gladys Disekan hitapok niya sa dyan palakala yaon ang panya kawinon damag to yung mga manusya yung mga sundalo wala datod limugay miyabuting suy-suy pat kan Gladys Disekan pa emperor yaon sambil diaak niya hipapasaggaw hi Valentin hipapasaggaw ang pahibutang pajail ang pasyabiantangan hukuman i'dam patayon kaya bantangan siya hukuman patayon langsing mga magsusuy-suy hazaman hawakto duwang gatus kasyaman atawakan duwang gatus ka'numan tagsiyam after death sing amuin Nabi Isa sa kalirain doon man halaw man siya sinjil nagbaya-baya siya iban sin anak babae sin amuin magjijil yaon amuin tunggo sin jil yaon aun anak niya babae lugay hi Valentino yaon karna maingat magbisyara mapanday mag-ari-ari magbisyara nagbaya-baya sila karwa halom sin jil siya kabistuhan man sin ama sin nagbaya-baya hi Valentino iban sin amuin babae yaon piyaus nila in parakala pag-i'dam piyaus nila in syara amu in subay na siya mapatay sa imulong kailon ama sin babae pagkamala sin anak niya kan Valentino yaon piya pagpisya iyan siya maapun na mo nakaw di nakaw amu in patayon niya kaw Valentino sa subay kaw magad paaga manamo amu in aga mawasani magsumba barhala ang padat time bago pa in aga ma-Christianity in siya asal siya Christian dahin doon man kapag siya bang bukon magad siya paaga mawasani yari na siya patayon atawakan tumutog siya aga maniya un patayon siya i'dam dahin doon man inhinang hi Valentino nasabot ha mga kakitab-kitawan nila ha mga encyclopedia pini niya kaagi in mapatay siya haagaman niya Christianity wala siya miyagad hakabayaan sin usog yadto piyarahan niya sadya sulat iban bulansang in babae yadto sambil nabuno siya haamu in February 14 270 after death long sin mga magsusuy-suy dahin doon haadlaw yan hapangatod nila nawapat miyatay hi Valentino hangan pagpatindog sin aga ma Christianity hapangatod nila bang kato hi Valentino yaon na shahid siya sambil tiyumtum sin mga Roman sambil simud na in Rome paaga ma Christianity tiyumtum nila masin adlaw amuin ka kapatay kan amuin kan Valentino sambil hinang nila adlaw pagkukug kuyag nila sambil ingkaybanan amuin kaybanan church nila diasin amuin White Friars Street Church long sing mga ulama di tuod sila mabaya nag-insist tuod sila subay tuoding kabayaan nila in amuin adlaw hi Valentino subay siya nagguon singkatan Christian sambil amuin yanan in adlaw February 14 amu na in Valentine's Day hangkanda malaggo kanila in Valentine's Day sambil piyag-agad nila yung aga ma-Christianity Valentine's iban sintuhan nila na tao na hawak ko sila magsusumba pabarhala kakitaan mo bang dumatong na yung adlaw yan magdihil mga amuin sa salamatahan mag-amuin mag-give sila iban sinpatta sing amuin bata-bata yaon amuin di magkaig hagif yaon patta sin bata-bata amuin tagapikpik nagdara pa na iman sin bawang niya
amuin pagtaon na kaula sin Roman Tuhan nila, Tuhan sin kasilasa, amuin yanan nila hi Cupid. Na rin doon mga ummat Islam, pagkaimpunan sin Valentine's Day, parakala, aqida, sin mga sila nakauna, di makajariha ummat Islamin himinang simingud hakakahinang yan. Tayyib arakala inin kawisa, arakala aun imyan Muslim, unin niya bang kita magkugkuyag hangan sin pagkasila sa hadlaw yan. In jawab din doon, muna in iyan kakahinang festival sin mga sila Yahudi, iban sin Nasarani, man piyanglangan kato, iban hikarwa hikajawab ha parakala yan, in pag-iyanon nila kasila sa, bukon kasila sa sutsi hadlaw yan, in maksud nila hadlaw yan, hisilawak nila ingan kasila sa, asupaya makalag limbang nila maaunin pagzina hadlaw yan. Sambil ha mga hula Europe yaon bang kumamassa sin adlaw Valentine's Day nila pila sadyain amuin pag-usalun tabiya yaon bisu-bisu tayo nga sin kataw-tay manghuran karabaihan amuin waqid dhakar amuin pag-usalun ha supaya di maburusin karabaihan di pagbukit sadya karandanan karna in pamaham nilin adlaw Valentine's Day adlaw free kauhiminang sin kabayaan mo zina kaatawakan unu-uno na. فلا يجوز للمسلم بل يحرم حرامها أمة إسلام هآغم إسلام حرامها من أمة إسلام إما نمدس لهمنان سلا لمموغي سلا پامو إن پككهنان كارنا إن ككهنان كبالكانكو دينها أمو إن ككهنان فستيبال سن من يهودي إبن سن نصراني لون سن إمام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأعياد من جملة الشرع والمنهاج والمناسك التي قال الله عنها في كتابه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا سبنال تدلون سن إمام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن أعياد إن فستيبال دينها من جملة شرع إن مقبطا فستيبال سنامو إن هالدي سنامو إن آغمين إنها شرع بأسن كاتو تنيو أون بقوك ويقدنيو هروا أدلو عيد الأضحى إذن عيد الفطر آغم إسلام النقبطا هنكن دلونسن إمام ابن تيمية بقى إن أعياد إن فستيبال إن بقوك ويقدنيها جملة هنشن شرع بإسيا مكجري أمو إن من يجسمد كتابك أيضا كارنا أون ديه الكاتو سن الله سبحانه وتعالى دوغا إن دينسن أمو إن بيوتن كان ليس بيوتن للفا أمو إن فآغمن له الرسول صلى الله عليه وسلم رواية الإمام البخاري ومسلم دين كان عائشة رضي الله عنها دخل أبو بكر رضي الله عنه وعندي جاريتان من جوار الأنصار لونس عائشة رضي الله عنها همبو أدلو سمود لون هي أمه أبو بكر طباينمو أم بلون أون شعب دوا ببئه بيوسن لونس عائشة يا كلامكو هباي لونسن عائشة دموك كميمنسن رسول صلى الله عليه وسلم تغنيان بما تقاولت عليه الأنصار يوم بعث دموك كميلون أمو إن بأمنت كلغا سندوا ببائية نقدمن سلهون هنم إن دمن لتمد فطركال بعاث من بنو بعاث نكون سن أمو إن هزمن نكون بين دون ما لونسن عائشة نقصود أبو بكر رضي الله عنه فقصود أبو بكر كيتا نندوا بطابة ببائية ونقلن لونسن أبو بكر مزمار الشيطان في بيت رسول الله بang mga kato kakahinang sin syaitan long niya yari patud habay sin rasul ay bima'na nagkalang long niya yari patud habay sin rasul sallallahu alaihi wasallam diung sin rasul sallallahu alaihi wasallam in kabtangan sin Abu Bakar main kanin adlaw yadtu adlaw eid hayla yasin muslimin in Aisha di mungug sin nagkalang harwa bata babaiyaun long sin rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya ya Aba Bakr إن لكل قوم عيدا إنتكو يا أبا بكر إن تيب أمة أو عيد نية أو نبقوك يجنية أو فستيبال نيلة
وإن هذا اليوم عيدنا أراكن أدلو إني لونس رسول أدلو تنيو سب سقوط تنيو وير أند سلأني يا أبا بكر مكوك يكتني إن كاتو دغا إيبان سنكني ينتي أنسن الله تعالى لبي مرة يورين سن أمو إن بركالة بالنتاينز دي أثبت حديث رواية سن إمام أبو داود دين كان أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قدم إلى المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما بقدت سن رسول صلى الله عليه وسلم لو سن أنس بمدينة أو ندوا أدلو نمو هلو سن مدينة بقكوك يقنمو ديها جاهلية أو ندوا أدلو نمو لو سن أنس بقكوك يقنمو ديها جاهلية pagsakali pagsud sin Rasul maun nakasabo in Rasul sabo sila nagkukug kuyag aun festival nila law sin Rasul ma hadhan al-yawman uno lawnin do adlaw yan unin adlaw yan amun nagkug kuyag kamo ya kamo taw Madina law sin Anas law sin mga sahaba qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah ya Rasulullah in adlaw ini asal dain sin nakauna jahiliyah pa asal namo ini bang mga kato hayla yanamo ang kanda magkugkuyag kami adlaw ini lang sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam inna Allah ta'ala qad abdalakum bihima khayran minhuma yawm al-adha wa yawm al-fitr lang sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam ya kamu mga muslimin sabunnal tulin Allah ta'ala gianti anyanin dua adlaw nyuyan sin dua adlaw sablawi indayaw sin dua adlaw nyuyan pagkukug kuyag amuna in Eidul Adha iban sin Eidul Fitr amuna in Eidul Adha iban sin Eidul Fitr na hindi lang sin mga ulama in mawqif sin Muslim instance sin Muslim doon nakasubol at awakan budyang ma asbata in hinangun niya ألا يحتفل به أو يشارك أو يحضر سويسري مغد مغسيلبريت أدلويا أتوقا مسندق مال ممغي أتوى مسندق مان سمأبو هكاكهنان يندئت أدمكجري سويري هادت إن هنا سن مسلم هكروا يلوس مع علماء عدم الإعانة أو عدم إعانة الكفار على عملهم suway kita ri man di kita makajari amo intuma bang hakufar hakakahinang nila yaon atawakan tabangan tay muslim amo himihinang yaon dihilan ta siya kaman pikilan atawakan kadtuon tay siya baytaan ta siya mga yanon mo siya congratulaton mo sin mga Eidul Hub di makajari haaga Islam gammanin mapatutkatu tanyo suway kita amuin hatihun tay parakala yaon iban pakamdusun tayong panindug taha aramata ayaw kita manimud-singud kanila iban baytaan tayong kamanghuran in kaanakan, in karabaihan hinduan ta sila sin amo in hakikat iban puunan sin kakahinangyan sin Valentine's Day yan di sinasabot kukaina asupaya kita niyo magparuntungan dunya akhirah bang tanyo ini mahinang amo in manggayungbong kita niyo haadat haayad tanyo iban hasyara' tanyo kita niyo na inin pagyarong sin Allah Ta'ala kuntum خير أمة أخرجت للناس كمنان سنيور يو لماه المرف دنيا وبعد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوزا للمستغفرين استغفر الله العظيم الحمد لله حمدا لا يبيد وأشهد أن لا إله إلا الله إله أقرب إلينا من حبل الوريد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأحرار والعبيد عباد الله اتقوا الله فعن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما، ولم يزل سبحانه وتعالى قائلا لقدره تكريما وتشريفا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين ومن خاف يوم الوعيد. ما قتلتي مورانا آغم إسلام رسول صلى الله عليه وسلم نبيت أكات وحديث صحيح البخاري ومسلم بلس رسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن؟ بيت أنك تسن رسول صلى الله عليه وسلم أو ندنها مع أمتنيا أم إن قونغان iban bukun marayaw makamdu simpanindog latattabi'unna magad sadyasya hakakahinang sin mga sila nakauna amoy Yahudi iban sin Nasarani shibran bi shibr wa dhira'an bi dhira' simudahinang sibi-sibi atawakan hinang dakula karna natipuna siya panal niya amunaunin malingkat panal niya amunaunin imamu law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta idha dakhalu juhra dab sambil sin Rasul impangagad sinahuling zaman فيهودي ابن سن نصراني لبي أولا النصراني حتى لو دخلوا جحر ضب بغ النصراني سمود بباي أتوقن بلوغ كله لتبعتموه أو ندرينها من مانوسيا أو ندرينها من أمتكو إن سمود ديسا وين بقتني pirungun na sadya matabang man makaagad hakakahinang nila imangi pa rin doon بيت سن رسول صلى الله عليه وسلم رواية سن إمام حاكم حتى لو زنى أحدهم بأمه لفعل sambil sin Rasul in kusog sin paningud sin kaybanan muslimahu lin zaman panasarani sambil sin Rasul bangin hambuok din ha mga Nasarani tabiyayaun jimina kan ina'niya jimina rin kaybanan muslim wal'iyadu billah hangkan din masatan yubihaun in buno ha prinsipon suway muslim makamdus impanindog niya in principle titinduan niya in sipat sin Islam suwayaon na doon kanya ayaw siya mabaya sin amoy lusay-lusay siya karna in lusay-lusay wayroon karahan niya iban wayroon kusog niya ampain agam Islam ampain Muslim subay niya hiangkatin uniya karna siya na in sarayaw-rayaw manu siya niyamanaw rin di hagin lukaan insyaallah subhanahu wa ta'ala mahulidumuwa kita ni Allah subhanahu wa ta'ala mangman tawfiqan kita ni sin Allah ta'ala ng papagbarakatun niyakatun adlawin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات بخفي لطفك اللهم فرج الهم عنا وعن المسلمين اللهم فرج الهم عنا وعن المسلمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في كل بقعة من بقاع الأرض يا رب العالمين اللهم كن لهم عونا ومعينا وحافظا وأمينا اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين اللهم سلم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي فيها معادنا وإذا أردت فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة